Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka All Meghalaya Kickboxing Association. Haga kat lai terik ukala lengkot arajar arpusan. Kalapan sedang ya ke jing ajing hikai ban rius ngi lenter. Ya ke bala tip kum ke 8th State Level Kickboxing Training Camp. Haga senong Umsning Riboy District. Kaban kut haduk ka kat pratarik ukala lengkot arajar arpusan. Haga ni kalempung ajing hikai lai don lang ukur tong MDC jong ke United Democratic Party na Umsning Constituency uba ADG Karbani. U in charge jong ka Thanat Umsning u Elias Marak, u Presiden ka Amka uba Samuel Hasha bat kiwe-kiwe. Kidon ruk kumbah nyopongut kisamla bat ki hebrit na kelenggi district Karilom Kasi bat Jaintia. Kiban sayok jing hikai ha ka jing yelek kai kickboxing ha gini ginrius ngi lenter. Nanti Biona Mewan pedang Bishar bne Fitness Royalson Sanki Dabetshwa Ribante